wayekhona kuya ngesi ngizabo izwi fanele libe khona indoda noma ilusa madoda noma iinstructor noma iphethe ikhaya kodwa nawo fayiluswa uthi indoda ikwazi kahle ukulusa kahle umfazi if indoda inesu ingakho ensimini laseIdeni uma usathana sezohlasela laba abashadiswa uThixo akazange eze endodeni because indoda yayinesu kodwa inyoka yeza kwesifazane ongenalo izwi ushilo inkulunkulu ukuthi ungawethi 1 2 no 3 because uma indoda ifuna ukulusa umuzi wayo wakamkhize fanele nendoda ikaniluswe izwi ngiyangibona lapha ekhaya kwami ngangumfundisi esishumela njalo ngenza nonkosikazi ngoba siyathandana singaboni lesolini soba u2 asho lokho ngisho lokho acasuke kodwa ngisheshe ngibuye mina fast ngithi unkosikazi lapho ngone but ngiyaxolela fast yena engasiboni isixolisa fast because mina ngiyashumayela angithi yabo fanele ngisheshe ngilungise indaba yamfazi ba ngiyashumayela mhlawumbe la ngasibona isidingo mina ngiyasibona ngoba mina ngiyashumayela by doing that ngifundisa umfazi wami to forgive easily na kufanele umfazi uyangokuthi ngiyaxola naye siyakwazi ukuxola because ubulu baba uyakwazi ukuxola and ngixola because it's scriptural izwi lingapheli usuku usadiniwe so ngixole ukuze lo nkosikazi lo afunde nokuxola so sifundisa labafazi thina indlela kaKristu so usukune nhlanhla wena mfazi okhona la uma unendoda esabuthixo angiphinde futhi kahle kahle awuthi ngibheke phansi igama ngoba ngiyakhohlwa patience fundiswa sosibo uNkulunkulu ukwenzela umusa wathola indoda esabuthixo because then ndoda izofundisa uNkulunkulu uthele izwi kuzoba mnandi emshadweni wakho because this man fear God and this man unama rules and regulations le ndoda inesu angifane ngalokho wenza kanjani pho uma window ungumfazi mhlawumbe ushada indoda engakholwa mhlawumbe ethakathayo mhlawumbe nomsamo wenze njani noma kuthiwa usindisiwe wenza lento enziwe indoda yakho ona choice Dipinde futhi uma kwenzeka ushada indoda enomsamo enento zala iqinisa khona wona mfazi ukusindisiwe kuma ngelimi usho lesho yimina orabo shanda libakhasiya labo otho elimi zojikichana wenze njani ngiyakutshela ke mfazi wenza exactly into enziwe indoda because umsebenzi womfazi is to submit to a man awuna choice umshado umthakazi awuna choice thakathanda about to amanqonje uma nemfene funa yakhe imfene ekhuluphele mhlawumbe nomzimba uze nje uyigibele kahle usebenze uzosebenza la awuna choice uzonanga ubabuthamana washada noma mthamana ngekufona kangizi before kudala ngifika mhlawumbe 7 years back kangize ngithiwe ngibona lo nkosikazi osebenza kanzima manje ngevene egijima ngithi hayi ngiyasebenza lana impilo la bazalwane apeltaw akana choice washada umntotho noma kuthiwa mama uyafuna ukuyikhipha I will outreach noma outing ahambe nabantu nobanye othisha abayo enjoy ayebishi aphamise inyawo kodwa manje indoda ithenge prostate instead of a bishi so fanele qala ukukamadolo likhaphathani bahanta hey usubmit now shade khona and you have no choice Sizakele manje phela abanye abantu bashada nathi sigcotshiwe aphike nomunye umuntu ngoba ngumfundisi aphike nomunye umuntu ongasimfundisi uzomshadela sokumuntu indoda ikhala njalo umfazi wakho usefuna ukugqoma amabhluko umfazi wakho usiyasangana wenza wonke umsangano umfazi indoda ayisazenza isilinda uzakashona akafuni ukushona
ngoba ufuna ukuphika nabanye abantu kanti ningabe uphika nala ishadele khona. Angithi broad wrong ngizwa ngisho ukuthi broad wrong. Bengasho njalo just passing by. Just passing by. Can you imagine nginenkonzo ngenza cross night yabantu yonke ebandla so sinenkonzo for 3 days losihlanu umgqibelo isonto umfazi uphumile uvakashile nabangani bakhe. Shiya ama brutal fruits le. Mhlawumbe yabekezela ukuthi nangiphuze hayi khula ngoba uhleli nabo uzongena umoya uzozuyibona i-brutal fruits it's coming to you gradually slowly but steady. Like us lesingasazizwa ukuba ngibhekele na ubhekele umfazi uma ezoshada kaMzomba uzolandela into osho uMzomba akana choice. Lo mfazi nje ngoba eshade la hana choice. By the grace of God basho kuthiwa is a man of God. Wafa ama prayer point. Wafa nthandazo. Thina-ke thina abantu bashuma asilali. Siyathandaza ebusuku siyathandaza kuseni. Sibe sifetho nabantu abaningi sibakhuleka phela ufetho umuntu omthandaza yakufetha. Izinto sazoyibona ukushada inceke ngikupha mahala umfundisi. Ukuba kusumfundisi bengeke ngiwasho namapha angiwasho ukufetho umuntu uthi uyagula kodwa uyafetha. Awusazi umthandaza noma wenze njalo uzosangana. And wenze njani wena nkosikazi wena ungabheki zonke lezi zinto njalo ufuna uNkulunkulu. Wena wezanana uzosaphuza le ndoda athandaza nje ufuna uThixo. Ukubamba iketi la ushadele nami usubeka iketi la mayisaphe lo thandaza ufuna uThixo ngoba ngeke ngidashade so Thixo na umshado wona uThixo uNkulunkulu le ndoda yami angisayi understand yenzani uNkulunkulu akusethele indoda yakho siyashela thina shumela umuntu vula nje umuhla nje wenziwe inkazi umuntu umubi kabi there's nothing good ngawo ukuthi nje phela ngoba uyathandaza bo ngathi uyabheka nawe naza sangani mina khona wazo kontomazo leyangisendela imessage yathi nje you are perfect. That's why would I'm perfect what angazi nje ngisho ngathi ngakutshela nje ngathi you are perfect. Ngathi wazi wamchaba siyachana la uyenza mama basichaba why uzazi ushaka incebo uyafuna up and down left and right kodwa nahlala uNkulunkulu owakubiza ngencebo uyisupport uyithanda uma kufika amantombazana wakuthi mahle wagona eqala ngoba kathi ungawagona uzowakhona phela uzosiza mina ngibiziwe ngizowagona kusuba nomona ukuze avoid umona beqhamuka intombazana eqala thathi number qala wasapha eqala I love you my daughter you are doing a very good work very good job ngoba as a father ubaba fight nje zonke ingane zakhe mina ngengane igama lengane yami ngithi cishe sengithanda kakhulu ingane zami ngithanda zonke kodwa khona le special ethu Natasha especially ngento kodwa ukuthi noma ngabuya ngo12 ebusuku noma ngo1 ayilali ngafika ngisho ungayeleli hleze ngilindile yangilinda nje mina mayilali ngafika bengafika baba uphathe ayiphethe ukuthi umuntu besiyolala haleluya ngangizwa yona but point about Natasha point lamthe if Natasha ngimthanda ngale ndlela uSamuel oAkho boy oAsipho bonke ngibathanda ngale ndlela ingabantu nengane zo7 ngiyithanda ngalo asho and ayizalwa zonke mina ngithole u2 emshadweni no5 ngithole before marriage unenhlanhla ukuthi umkhizana ngane before uma enengane oma wengane angeke uvela kuthungeza ngalutho akuthiwa yonke inhlambe khona usuyabekeza ukuze kumkhiza ozangakuyena futhi nomuna wakho uthi awazanga shada no jealous fanele wazi ngoba ekuthathe ngoba uyakuthanda you are special treat yourself special because you are special when ngiyathatha lokho special manga amantombazane khona even emountain of fire obengawathatha wawayeka weza kuwena so don't ever ilanga look less upon yourself uyibukele phansi you are playing always look yourself tall mungenali cox njengoba kuchamane noma umama bakuthengele icox ube mude nje because you are special Why nje phela sakuthanda asangifuni hayi ngoba ukuchaza ngiyakuthanda ukuthi uthando alifani ngeke bekuyifanisa namandi uhlezi manje ngomuntu mina nje kwami angisebenza ngalo muntu njalo mama nomuntu angisolona indiya mina nje ngimuntu mfazi I love you oh okay baba ngithanda yes finish baba ngisikhande khohliwe chaza ngikuthanda ngikhohle ukwenza ikhanda ngiyakuthanda ukuthi ngikhohliwe I'm a human being kodwa ngikuthanda isathu ngithanda ngiyabafazi bebaningi ngabathatha wena so I always love you hallelujah
so ngiyasiza nawe izinto ezibuyezenze uyibukele phansi kushade nenceke okuyikwenziwa namadimoni yalezi ingane ezifuna ukusizwa inceke ugcine nawe usungasamthembi baba wakho mthembe nje thembe 100% always trust him noma kuthiwa njani mthembe nje na akayizwela ukuthi uyamthemba ungamthembi uzogcina efuna umuntu ozomthemba not ukuchitha kodwa ubone ukuthi akekho comfortable ukuxoxa nawe because in the spirit of jealousy number 1 number 2 in the spirit of selfish khona igama ngikhohlwa lesingisi kodwa ngesizulu ungayithembi low self ngicela kustim lapha oh thank you low self that's word ngafike nje la uzizwe usunjalo always trust yourself ukuthi uyathanda love is patient is kind alifonela lana ku selfish and boast so nje uthanda lona lodwa uma ilanga iphakama ushone phansi yenze ukuphakama hayi ngoba ngithanda ukuphakama yenziwa na amademoni and the man of God mhlawumbe ngihlukumezwa abazalwane ade ngithi abazalwane bangihlukumeze ngiyafika la ekhaya anginahliza achaza ngithanda stressed I love you but I'm stressed but I love you ngathi akasangithandi ovela akasuka nje ngistressed but I love you Nkosikazi ngakukho la ngakhuluma ngaye noma ngayapi ayikho ithumele phela ngakhuluma ngangani bangiyamazi she's the best of the best I love her so much so yena naye ufanele akukhule emoyeni athi ndoda yami ngithanda and trust me 100%. Number 3 sekuphoqela lokho ungabi nabanye abangani abaseceleni uNkulunkulu advise you umuntu ofaka umngani wakho disman 2 3 ungayifanisi eminye imishado lo wakho ayifani mhlawumbe ushada udokotela bajova la lapha injection ushade a man of God niya edolweni ukufonisa umshado wakho nomunye umuntu imishado ayifani mhlawumbe nomunye ushada businessman babuye bathola amathenda ama millions bahambe bayimkhumbini bobhuda lapha eyakhe indoda ubuyisafarishe ngoba you live by faith washada la trust him love him shada ayifani amen ngiyacela bazalwane silolizana siphile bona ngithandaza waphela umshado waphela wayene ekhanda but Jesus was there laba khosuya laba antaya laba shiya laba ozuya laba siyana la khasiya ntole khasiya la ashiya la ozuya zele siya zila siya antaya osiya la unda la asiya la ina la ola la ina la suya la shakula kulukulo tsotwele usalo mshado egameni kaJesu kubiwayini ngapheli egameni kaJesu kube mnandi ngekhathi zonke uNkulunkulu ogcwele egameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi yethu ibandla lonke lithi amen.